Enshimincha hwire abantu batakamanyirwe bakatahirira obuduuka obu batandika kubuhirika bagumize ngu babaragira ngu bwona babushenyo. So nyowe kinandi kugezaho kubanjira no kugira ngo abakyara abingi abamuri kureba n'abantu abine uko muri kureba bwa business bwito muri katona bwa kiosks ngeni kuko wa kigambe cya person chairman ni abo business enchi abentemere naisha areta mu fruits ze azihumurizamo niyo office yitu. Dennis Nzire omuhwezi wa Aladiso Murkabare nagira ngo bakozireki kwenda kutebekana mwanyogu kandi bakaba bicirizineho na kanso. Aho kanso yakoze resolution bagira abantu bamwe barwo mu myanya tari safe bakwenda kugeza kutebekana no buyonjo mutabone kanso zimwe kiosks nizizamu ibirofa ebikushishira abombekera nyuma y'abakwazi ryo mu road reserve kandi abantu bombekera amajugabo gari nyuma konkari batanga na business zikabezira kandi kizimbe nikizaho kine plan nitubashye approvinga bikizaho kizimbe kizaho kitangiye gukorerwamo konka kansi naka kiosks zero irigal. Bitu Town Clerk wo mwanyogu Sande Elk nagira ngo bakatandika kushobora abashubuzaba omwaka gw'2014 ngo barondogundo mwanya ngo habo kuba ahibara harunji ahabo kwenda kureta hentebekanisa nunji omutawuni kanso yakatuna ngo bitu bona amatuba kagateka mwe biti mwenu ebire bya ibigwireho tubere ntwenda kuyawe kiosks mu butakashikire twagiraho security meeting katuna nangwa aba security bagira ngo ngene ubu turiyo tuza ko mu mureke takashisho gabebembezi nibo bakiresi abo baharo president nabanda bari kumukurata mureke ururu baze urugemo rero kiosks tuzishenye abantu batebeke. Eric nagira ngo no wabira minister w'enshonga zo munda omugenzi Aronda Nyakirima na bakaba yashobanjirirwe na munonga ahabwo buduko bwo kubwajireho ngo abo kuba bukaba buryo mu mwanya gutashikere tutakabutireho kisha minister Aronda Nyakirima wafire kuyashikireho ikigamba tutakagambira ikindi kigamba kagihuza tikatuna aberembezi bayo bakora ki umwanya kandi gushakubi ezikiosiksi tibaziyo bituwe orukura abashubuzaba kandi nawe ari umushubuzi nagira ngo tabaramanyisibweje hamwe no kubashoborera kurunji na munonga aha kintu cyo mwanya musya ngo tubarabagambire kugira ngo nabo bagomanye bose kahisibwe omwe ombashubuzi kandi ukayosikiye bahenzere bakaje korera mpaka office za town council nagira ngo kinteki kibiremwe y'ubutegetsi munonga harimo influence y'aba politician kugira munonga nkameya okuba bakabatiho notice kareho nka twashanga iri short notice kugira ngo ubwire tibura bazize kure turabase kure ngo ubwire turasa kufukiramo twahagaruka twahandikira kawo twahandikira chairman C5 n'abandi bebembizi kugira ngo 5 days tizikabasa kutumara kugira ngo tubase kuyoketinga. Mukuru wanje bayakatano ahabwa kabala Patrick Besigye Keihwa ashoborira abashubuzaba ari kugira ngo bine kutebekanisa emyanya myingi okurebekaje ahanyuma yo rukiko ruhendire shamushanju abakuraba babitireme ngito baza kureba nangwa no koreka abashubuzo mwanya oguba barondire Gashaka Ozi yatusasire.